Yena jol in Lakwed TV an la dit ben atiga chung pikaka ken kotari ati idiba gankwan mesa Samuel Beka School mati Igulu City Tugu tietin mutime ikin soccer club Pirates kachelki Awach Alliance man tugu kono tum ma soccer club Pirates gugoyo Awach ngwen ikomario kama inino no mano beru tugu me charity shield mapol kar ki chako kere kainen Pana Sports tiga chake Panaliga Loki coach man coach pa joma guloya man ku bir ine eno bitir bot wanye ka chel ki gango muango ma eno timu ma pat mu mi tim ma mege o cher chu turu chu loyo luwer gi chane ana foi ma te ka julu official Lakwed TV ko ma tek yes ni nyaare monokulu man dirango ma ini kelo to toile to ne ma tiene ma daro papato mi de wa wu no rien ki luwer gi marachi toile gena chel ma neno mabe era neno ni jo wachi kitigi chat ma dieto dal so go ponga ge chat an go neno teno mega no gena teno ja wachi ki teno mega ni udiru ya down penen ki kota down dit ke penen sai pa dano gena ngo so kita wi tam kere kita yin la kedir so manyority an lokani ka dilu ka indi cher kama pe chat mo ge kan mer bet pe te to mo kan jalo faino so ini nyango chan chi tiu kere mabe an nyango ba ko po yelu ya foi vere chiman nena ngoma ti kom club mamigi man ko bi to tika bieno mo kene eneni yop tinini wakat chak ke kita watika yin ki chili ti ma watika chato sweater tie watiki t-shirt watiki scarf ene yope malope ki kota chene tika wotke ki chama kene be watimo fundraising ni club ni ti club pa community so funds ma mega be chama kene bato friendly match ke di rai chene mena kerano transport tika wotke okay team ini fodo gene home base nyo gang mano kama wono turuki yetikwene ti pakwele primary school manongi nyama okay manyor man team manotika aki unyama mandong bi mioda bi penya chel neno ni club ini ingem kamwaka beach no ochero o erwan manini neno mega minama chel ngi karma tika team coaching course wo penya pengo Uganda Crane pake to mateka go to mi national te la game berache le kan bonji mo training wan ne wachini ena pa ma megwa wan po producing te na mateno wa ko gichero gi to matek ma kuja so ne ma mega tieni e kiona kame mo aga beach mero o le toile
unong no luturo ma megati Uganda Crane pen na mera lup miri no la gamma nyimo training wani manyori kinero ni ite ner belu tugo lu tika bien roma inete mirne to tika bien roma karate men ke pen gi ma ko jeme speed wa ko pano peti pen ge teno winyu logge pege yera total okay be total mano I kero war ma be total I wigi I Lakwed TV ner matine an kono la did ben atika chung pi kaka Ken Kotari ma ena icheng juidoru I yumetoro I Lakwed TV Sports an ko bede enene atika meta nyim ko no fura tika mirneno ngara cheldare man la turo la war ma en cho nyono ni mateke wa mir ko bena lokere wa ani ngom time maraj ana foy matek okay foot watika mete anyim kipeny mamekwa ko no atika mir nyang bene keyboard coach malako chel amiri bikonya kinyi kidong team ma yene ya coaching kano wer anange pian turo udale banyo yungbori chi ngoma poti mabe amire konya kon ki pate ni konya kon ki nyi kon anya ko Ken Justin ya the 8 coach me Awach Lion turo ti ye jeme da matim 12 drain 12 loyo nyope loyo che lo jo bertie ki sere chien bata turo wa cha no mabe eto ober ke chale ni bertie ma ober jana be tutwa ya kai nan ne amala chen ke yugo turo mira jeme ni pege karbi iye tutwa man ngo tutwa ni ke bot said me referees peg they are not fair because the way kita go ngolo ku dilu peti mabe okay nge pol kar kono coaches gi kiromban ngeno ka gi lola ko loka kamani kom referee there's no problem with me ka logo ko na logo bana because ka inywa la turo wa la turo pe ngo pe mete ki turo mabe lu turo na no ki mabe ato pa mo be tie en pa en wa tien go lu turo na pian kai ke jo ba yen la turo no turo ni pe war mabe lu turo na ku tu ki ke jo wa turo na tu ki bal ci en machalo yen coach no miri loket gi ci tem choko chungi wak pegu ketchton go atem loket gi ci ngayo kadong ke jo meta mera ci no pe biano mabe ya be total ci man ko bede enini neno ni ko I club mamigi neno ni ki kena ka ma big ma go anyimi no club tika kwena club ane club ti mabe kena mo big o ka kana pa wa ti achiel local finance o pe ke ceiling so want to ki community that's why na ma gu ke jo be ni so joko gi betek pian gang gi min wa chilling so wa pe ke jo ma gi supporting one mabe challenge ma wa ticket gi ano anange ni turo mer chamo kene turo iloyo bene ki chamo kene bene ki loye en kitana nena wachi chi an pa ate anena chalo gen maracho twal man bene no umini kar me yupo timi dak mabe loyo kiet magu turo tiene ange tim mane ange ye weng mabe go mete be twala foi mate foi lokera foi lokila Lakwed TV yes kilok manyin winyo eni bedong man kelo wa ya giki meneno matine yobwa metoro ma wan wa kelo botu kon wa ke sa somol beka school man ba dilma megi ma inoni to ne otum mabe kiribeti mer chamu kene odilu kin gang oloto tele mere man me chwa lek chwake ene oloto wango bertie bar tum mabe ma per mo ke ken pe an la de ben ner matini timbe ka inen foot pay subscribing channel mamegwa itemi subscribing kunno e kerolang ma werni amala chen ka wan wakelo videos manyan no
carboro chochot dak ini berkin joma chel mano fut gunero an mera powi kuno tole enini man bero pana sports mano ene to mano Panaliga tiga chaka e kina ka chabiat achele ken kika ka eneni ana foi matek an la de ben o metedare kono wabu keli utur madwong kainen lig o chake foi matek